Pinake penampilan sane pinih untat. Inge punika tukang bapang mabesengan Dek Moni lan tukang kenang di bieu. Meh bagus saja. Inge, irene sana sami niki pinake penampilan terakhir dalar ring kalah meniki didang adurang susumo sampun kebica kalah adurang ayah maka kirang langkung didang matu didang lungsur ke ngerena sinampura seduduk didang momit kanthi nak mawaran caturaryo erangan urungan tulus tadi yan wentan atur ya dilaksana didang sana erang ngiring-ngiriki urungan lan yan wentan sana tulus ngiring-ngiriki tadi ya inge sebenarnya sami niki barong terakhir para pergino durusa.
Thank you.